Christian Thalai Paul Bethlehem branch Pathian ni Paul hun kan lo thleng le ta ring meya Vainia hianin Beiseina ti thupui mangin thu cha toite kan ngai thale dona ama sa in Pathian thu thiang hlim i lo ngai thang u Rombung ria chang som paria le som pakwa tunlaya tuarna te hi nakina kan chunga ro puina ti lan tu nen chuan te khin thama karwat si lo thil siam zong zong te chuan be sei em in Pathian fa te lo lan na chu an ngak le si a he ta bung som ni pali le som ni panga be sei na in ani chandamin kan omni nima sela mu thei reng be sei na hi be sei na ani love mi in a mu thei reng chu enga tinge alo be sei thin kan mu lo chu kan be sei ero chuan kan ngak pan fan thin ani lalpan kan bible chang charte mai mi som sakro se kan sei tak ang khan boinia hian be sei na ti thupui mangin thu cha toite kan ngai thadona karma tun tha ni som pathum kha ka hun ania mero chu tun laya kan shat angin COVID-19 na wangin kan buaya chungkwa inkhar khip ngai thutin kan amawangin ka hun kha kamang theilawa za ina Pathianin voinia Pathianin hun tha min pelea I alom ema Pathian hena alom thu sela kan soyang khan kan thupui tur chu be seina ti ania kan hun masala ma khan be seina iswa ti kan shwai tu ten hena tangbokin ka ngai thatoa I voinia hian be seina ti thupui mangbokin I Pathian thu cha kan ngai thale don ani be seina hi mishing duna thil poimo tak ania he khobela kanom chung hian achelam emo athalam emo hian mishing te hian be seina kan nei thina ni I chu kan be seina chu achangin kan rimpui ema achangin kan ta pui thina ni be seina hi kan nun min shwai tu malam min clear tir tu omzenia min nung tir tu ania be seina tel lovin tu ma kan nung theilo kan dam chunga kan thilti ate beratanga alian ber thleng hian eng emo be seina awanga ti kan ni ome tunlai khowela Pathian aya be sei tur tam tak abik takin thalai te zinga phei chuan Pathian ngai saklova thil dang min om tlei tu hi atam em ni khovel changkan na in min nuai na sa a min ti buaya Pathian lam hoi lawa min om tei tu tam atam em ni khovel ro puina moina hosang na te tia kan be sei na kan ngata atopa be don na min shwai lu thin beidon na mi shwai lutin kan in sir le thina be ser tur dik tak lali swa Krista hi Christian Thalai Paul ti hian be sei tlat ila chu kan be sei na chu lali swa Krista kan be sei tat chuan a thon don lo ani ti kha che thar ta ila khovel kan soi tak ang khan khovel ro puina moi na te en lawin lali swa lam em chungin kan khovel nun mangta ila a tho me Pathian be sei na kan ngam lo chan hi Pathian bang nelwin mishing te keimani ri rungai to na wangi ani fo thina ni khovel thila be se na ngata isu a be se na ngat ngai lo te hi atopa an om lo hle thin yali swa in ngat lata achunga be se na nei tlat tu te hi an om jok thin ti hi kan sha reng apoi mo ani Bible kan en chuan Bible a ring tum sa te chanchin kan sha ani khang ring tum sa te kha I har sana tam tak an to kan ni amai ro chu Pathian an be sei thlata chu Pathian an be sei thlat na chuanin a hlo ting ti achiang em mai ni Pathianin chu an be sei na chu Pathianin angai vena an na motin rengin an na motin reng angai sakja te Bible kan hu ani chu Pathian chu kan Pathian an la reng ani athu kan oya adu zong kan ti tlat chuan kan thin lung du zong te min pe ka thiam ani ti hi shereng ila Pathian chu adang lam ngai lo voini thlenga la pa ngai reng ani a nang le ke ni tan po be sei pha ka ala om reng ani ti hi chaila lali swa Krista be sei tlatin I nung ta ila a thome chu wangin Iswa Krista ring tu te chuan har sat mang an kan to chang po in be dong mai lo in lali swa Krista a be sei nang hat tlat ila chu kan be sei na chuan chu kan be sei na chu min ti hlotling sak nge yang ti kharing tat ila lali swa Krista be sei tlatang u athu kan sei te lalpan kan za tan mal min som sakro se